Hazır uçurda bazı kızı atkan atışır. Kaça çıktı? Assalamualaikum. Hurmatli izləyicilər. Universal Bazar YouTube kanalımızın katılışları, жылқы sүйүүчүлөр. Достор, бүгүн Локаттагы жылқы базар тартымына баштадык. Азыр учурда ушул аттын баасы өтө кызуу болуп атат. Ишти. Канчага чыкты баасы экен? 240 миң. Ол таза. Yüzgö bıştı olarak var. Esevinde hazırlıklı uçurda kunan ekenler. Var ekenler. 245 milyon çıktı bu aslında. Pazar içinde bir sındıvatların biri bu. 4 tuyağı algen doğanlar. Tulattın. 5 kaşkak eken. Bu attın yaşı kanca da taksırım? 5 yaşar. Özü dağı 5 kaşka den. Bağısı kança yen bunun? 400 ming. Bu parodası kanday yok olat? Rostof'tan geldi, Rusya'dan geldi onlar. 400 ming temi var eken. Telefon numarini kaldırgan hareket kılayın. Telefon numara aytayla. Aytınız. 05 kança? 0509 99 20 20 ha? Uşul numara baylanışıqasızlar. Munalı adlom 123 ming aldım deyip. Kızıkkanlar olsa Aksakal'ın telefonun menene çıka veresizler. Koçkor Tumşuk gelişken derseken. Başında iş barda onlar görünüzler mi? Kaça çıktı? Hiçbir 250 minge. Var. 247 minge getirdi onlar şu. İşte. Anda buna vaktindagi baasını esinden surap bileyim. Tuğullarına degende göröylü, tuğulu taza. Baası kızıl tağı deyim onday. Baası kança eken aka? Baası? 300 ming kemi var. Yaşı kanday bunun? 6 yaşar. Bugün at biraz azırak. Şundan da genel raklı aylandırıp tartan hareket var. Kanday at eken negisi. Doğan assalamualaikum. Attın bağısı kança eken? Ha? Kança dedi? 250 mi?
Azı esin tapın ayrı kıtılağız. 250 mingge. At gide mi? Bavulda o. Beş yaş aradı ekan. 200 mingge bavulda hazırkı şurada. Esinden толығырақ маалыматты алып телефон номерін алып тұрайын. Ат қайсы жердің аты екен? Бадамжай. Бадамжай. Жашы ошондо 2 ас, я? 5 yaş болды. 5 жаш. Айтылыш баасы қанша эми? 300 миң мына экен. 300 миң. Азыркы учурда баадагы болду базарда. Мен эсин телефон номерин алып турайын, кызыккандар үчүн. Сөз түрдө байланышып көрөсүздөр. Номерди айтыңыз. 776 менен 06-16-86 номерине байланышып чыгасыздар. Улагы кандай буга чейин? Uлагы чымчак бар. Үйүргө да коюлган эмес экен. Үйгө без жерде жат. Тарбия керек экен. Куту таза. Сындуу ат издегендер үчүн мындай бир жакшы ат чыгып атат. Ноокаттан байланышып чыгасыздар. Тугандар мынамда кыргыз жылкысы турат. Таза мынакей. Таза кара байыр да эзбе тугандар. Жашын сурайын, баасын сурап билейин. Туту кол мүчөлөрүн көрүңүздөр. Бул аттын жашы канча дейми? Жаңасы. Баасын канча дедиңиз? Канча? 250 миң кеми бар. Атты көрсөтөйүн, айландырып сиздерге. Кичине бастырып коесузбу, кандай кыласыз? Азмы азыр? Бир 2 кадам, 3 кадам. Болду. Ушундай токтоп бериң болду. Телефон номери сурагандар үчүн калтырайын. Телефон жокпу? Телефон жок экен тугандар. Мына аттын баасы кызып атат азыркы учурда. Канчага чыкты ушул аттын баасы акелер? 90 миң. Жашы канчада? 9 жаш дейби? 9 жаш туган. 90 миңге баасы чыкты. Ооба. Айтылыш баасы канча экен? 100? Келе калып турган да? Ya айтылыш баасы канча досум? 100. 150 кем var. 150 кем var eкен. 90 миңге мынеге баасы чыкты. Туголун көрүңүздөр. 120'ge satış gerek. Аттын баасы ушул жакта кызыйт экен тугандар. Ушулар бабыл табы. Кайсы экөө? Мына кара экөө. Мунун баасы канчага чыкты? 120 чыктыбы? Жерде качкан. Жашы кандай экен бунун? Каранын баасы канчага чыкты? Жуына канчага чыкты экен? Экөө. 220 миң экөө. Бермеген экен ошо бага алабыз.
222 mi? 222 ming. Juuna. Ушул жердеги баалар негизи элдерге кызык болот, чекеде туруп. Ulan boşanıp ketkenmi? Kimden eken ha? Так. At biraz azırak girgen. Şunda da biroq sındığı жақсы баа болуп аткан аттар кирген. Ben başlat da. Dosum бербедиңби атты? Жашы канчада? 9 жаш. Азыр баа болуп аткан. Мен эсин телефон номерин калтырайын. Кызыккандар болсо байланышка чыгып көрсүн. Иши улагы бар, а? Кармагыңа жоошпу? Мынакей достор. Телефон номер айтайлы. Кайсы жердин аты? Араван. Аравандын аты экен достор. Аравандан ат издеп жолуңуздар түшүп барып калсаңыздар, көрүп, жакса баалашып көрсөңүздөр болот. Телефон номерин калтырайын, адрести. Айтыңыз номерди. 0505 менен 08 08 87 номерине байланышасыздар. Мынакей тору кашка көрдүңүздөр. Колу таза. Бою 1.50ден жогору чыгат, а? 1.56. 1.56 чыгат экен достор, мынакей. Тез ат экен да мынакей. Көрдүңүздөр? Мына. Жеңил ат экен. Көрүңүздөр сөзсүз түрдө. Так. Atkanızdan. Tuğan assalamu aleykum. Attın jaş kançada? 2 jaş bundan eken da. Şuların görünüzde. Bazı kança bunun? 100 ming. 100 ming san dostlar. Mingge at. Alamын издеймин дегендер үчүн 4 бүттөн така кагылыптыр. Така турушу жакшы экен да, значит. Жеп ичиден соолугу жакшы баары. Колдору таптаза достор мына. Телефон номер айтайлы онда? 0226, 55 64 94, а? Ушул номерге байланышасыздар. Анда мына торунун баасын күбөлөп өткөнбүз. Өспүрүм тай чыгып турган. Тору кашка. Бул тайдын жашы канчада? 2 жаш. Кунан экен да бул дагы. Миңге үйрөттүңүздөрбү? Миңге азыраак миңге. Колу таза достор экен. Така кагылды экен, а? Кагылды. Иши жок, таптаза. Баасы канча дедим? 200 миң. 200 миң. Мен телефон номерин калтырайын эсин. Тақсадарга bir жети деп коюшла, сиздер жамда аркаларын көрөлү. Алы жетеге ham жакшы жүрөлү экен, а? Жакшы жүрөлү экен. Үйрөтүш керек. Мени үйрөтүш керек, тарбиялап үйрөтүш керек экен. Телефон номерин айтыңыздар эми кызыккандар үчүн. 504 74 74 10. Ушул номерге байланышасыздар. Андан кийин мында бир бүрөң кошко турат. Базар içindeki сындуу бир чоң аттарды бири экен. Ассаламу алейкум. Силер жакшыбы? Булат тууралуу маалымат берели, а? Жашы канчада? Буштуу бул, а? Каердин аты эле? Кызылкыя. Эмне кайдерин күн жака? Мынактан күнгө чагылышып жакшы көрүнбөй калат. Эмне кайдерин, Арты көрүшүн мага. Жакшы ат экен. Сындуу ат экен. Сындуу ат издегендер үчүн. 3 жашар экен. Бою 1.65тен 1.65 таза чыгат, а?
çıkadi. Telefon numaranı qaltırayın endi. Bağısı qancha ele? Bağısı 300 ming. Telefon numaranı aytыңыз endi. Bağısı 300 ming so'm kemi var. Telefon numaranı aytaylıqmı? 0221 menen 14 04 47. Baylanışıp ko'rasizlar. 223 menen daha жазып qo'ydik ekamiz. 31 31 0 2. No. Bavul da qanday? Qopqa chiqib ketgan. Xo'sh geldin. Tez zat ekan ha. Bu yaşı qanchada? Yaşı 2. 2 yaş. Adlo bağıltasız be. 60 milyon deb qo'ydi. 60 milyon. Bağısı qancha ele? Bozorga qarab qiladimi yo bozordan oshib ketadi? Bağısı qancha ele? 100 ming. 100 ming. 60 ming yaxshi qildilar. Bor baraka o'g'il bola. Shan qo'ling. Bor baraka. Bor baraka. Fatih. Toya dekti. Açıldı. 60 ming. 60 ming. Çak bunu. Keşan. Vermedi mi? 60'ga. 163 milyon. Evet, 100 demiyor. 63. 63 milyon. 63 milyon. Baraka var mı? Versin. Tutsanız butadigan işte o'zi keldi oldiga butun kay. Ol dediniz. 65 berasiz. Hoca aka. 65 berasiz shu otni bering. Bering. Yo tutsangiz otda. Baraka mı? Var mı? Otang. Adiladi çıkış. Adiladi çıkış. Kovardı. Tardın. O puttu götürünler. Kovardı mı? Kaçı dediniz? 65. Verin hemen şanca. Ya manaj bolam ne dip koyma. Oldu mu? Bering. 65 ming жақсы баға oldu o'zi. Nereye gidiyorsun? Эми бүгүнкү Тоқаттагы Бейкулун Байтал базарындагы тартууну баштайын. Негизи жакшы бейлер кетти. Машалла, күчтүү бейлер кетти. Ассаламу алейкум. Жакшы. Нени канча дедиңиз? 250. 250. Жашы кандай? Канча толугуга чейин? 8 yaşar. 8 yaşar. 3 yaşar. Hazır. Bunları gösterdim. Evet. 250 ming deptir. Tabrodan beri var ekan artık görünüşleri sizlerge. Kimleri gösterip öteyim. Şöyle tek. Bir kişinin besi boş mümkün. Telefonu verin kızıkanlarga toprak. Nelerin sakaların, cemillerin. Bu beyler kançan tuğan anan sağdırağı var bilesler mi? 3 yaşar mı 2 al. Ya bunlar öspürüm mü? Öspürüm. Öspürüm. Eko çoğulu ayta veresler mi? Telefonum verince bu özünüzdü. Nacenli. Ya çok ol aytar. Buna o yerde kaçta? Kança bunun bazı? 350. 250 mi? Yerde kaçta? Narkı kökçü. Kökman bu 250 mindən to'g'ri. 250 mingden Kemi bor. Mana gel. Qanday beyler ekan? Ko'ringizlar. Sındığı beyler. Telefon nomeri kimligini aytasiz endi? Plus 7 mi? +7 menen deydi. 926 926
75 75 55 55 123. 123 nömerine байланışасыздар. 3B. Көріңіздер. WhatsApp'tan da көрсөтүңүздөр. WhatsApp өші, WhatsApp. WhatsApp'tan көрсөтүңүздөр дегендери көрсөтсүз. Ha? Ha, WhatsApp. Базарға дағы бір өте чоң бие кіріптір. Мінеге достар, өте чоң бие. Жашын азыр сұрап білейлі. Бұл қаншанчы құлын екен мынау? Төртінші құлыны. Төртінші құлыны. Биенің бойы қанша шығады şu дұрыс алыр? 175 шығады, ha? Өте биік, чоң бие екен. Бағасы қанша мұны? Бағасы? Bazı milyon 200. Milyon 200 mü? 1 milyon 200 mü dostlarım? Kızıkanlar için telefon numarayı aytayın. 71 milyon. 0771 bilen 98 98 90 90 14. 04. Buna kişi alamda kızık atarken Ekay 10 gün oldu. bunu erkek ha? Erkek. Mana şu kişi şimşek geçen kişi alakta şu beniçe 1 milyon 200 binge bağ oladı. Be jaktı taksır. Abi çakta. Jakta. Şu taydı kançı deptir? Ya taydın bağız kançı ha? Bağol tava. No tay bağol tava. Kançaga çıktı? 55 binge. 55 binge. Ha dostlar bugün çıkarılışın soğana çıktı.